istorya sa mga waray nun. Kung pwede la pagmingaw pamati kam kalbayog nun. Usa siya sa parag tricycle nakablasanon. Muna pangusog pagpital para san pagkaon san pamilya niya nga naghihinulat sa balay, nagiinantos gad intawon. San kagutom kay waray paigparalit, san bugas nga usa ka kilo ngan isda nga binulad nga gintawag niya nga budo. Pero bisan pa nano kakuri ira kamutangan, makikita mo lagiyap sa iraan. Kalipayan mao ang naging rason, sanglit man ginaganahan pag pinidal tricycle. Baliwaraan kakurian bisan hain hiabot umadlaw mano umuran. Pagpipiriton sa kahon ang tulay san pantalan, pag abot sang kagapihon hala sige lagi hapon kay kulang pa iya kwarta. Hala sige la padayon kay kuno may nabaraydan ang anak sa eskwelahan. Para diri la bumagsak himuon ng tanan. Kinabuwasan may ada maraot nga panhitabo, may ada kuno para tricycle dito ginbuno ginbuno. Ang kamurayo san may nayuyo na to nga bungto. Kung kita mismo nga mga tao kaya pumatay ikay sa tao, Ginoo ko nga ana sa kalangitan sa imo kami nahangad katanan. Ikaw ang Diyos namong nga makagarahom, ikaw at tagadasan nga tanan. Buligi kami nga diri pagdadon san panulayamon hunahuna, basi diri kami makabuhat san maglain din sa tuna. Kung kita laan nag-uunayay waray gud talaga upay, para lang madali ang kwarta sangkay. Kaya mo na pumatay na no daw la sangkay kun sa imo iton mahitabo. Sa mga maabot nga mga adlaw ko naman yan na ang mabubulod. Di ba ba sakit pag sa ato ng buhaton, di rin matugot nga kitang talupiguson. San ibang nga tao nga di ta kilala, di na siguro kung wari ka man sa lasang let ayaw buhat ta sa iba. Kay kun nadiri ka nahimuon nagbalik sa imo ang pasakit nga. Nakadulo makabirido sakton kasing-kasing na andamgip nga magpasaylo bisan daw masakit na. You